Lucia Fuying at luni kasikatlwa rakwa vatvatat. May ratatangam mamimin siraw tawa mangay ni Yesu do tangayin na ni Pilato. Kalavat daranaso irarat dasya. Maniring siram naman ni macitaya yama pasori-soriso kailan taa nakapancipano ginuruso jayking do panirsiringan na nakapancino kataw-taw na si Kristo panirsiringan. Maniring si Pilato di Yesum panirsiringan dayi muno tao do yotay. Maniring si Yesum noon manuyong uri may ratatangam ipancina ni Pilato do panirsiringan dano mapatanatanang so nakamda siya matadutwa kano arwataw. Maniringam ko di makakalaso yamak denga raratan no tawaya. Ikay kavakda lulus no tawa mancino. Yanimang nanawurido yothay. Napapundo tiyadidi yan nakangay niya do diyaso na pasuri-surian so arwa tao. Mamiring na ni Pirato arwa chiringdam ipan chinadira. Maniringam ya may vari do tiyadidi o tawaya. Katangan na si Yeswa ni mapodo ya pungad na ni Helote Ilyam uriyo nyangayan dan niya di Helote. No kano nangam amiyan si Helote do Yerusalem. Macita na ni Helote si Yeswam masari. Ta ni mamiring naranaw arwavare na ni Yesu. Amuriyo ni kakreban na siya. Citaun so mapangyang yala ka varena. Amuriyo ni pachitsyan na si Yesu no arwa chiri-chiri. Abukatawa sa katsiri nga nitovis na dyan ni Yesu. Sirara na wo panipanirisirngan no mapatanatanang so nakamda siya matadutwa kano mang nanaw no iwawalam niya matadutwam. Arakuraku pa wo patwawon da irarat da siya. Amurira na wo ni payaliliman da dyan ni Helote. Kano arwa itay sang dodang. So, ni paymot daan da siya. Kapayub da dya so akmayayub no panirisiringan. Kangidaranan niya di Pilato. Araro na no nangam niyapuan no kapay kagaganda ni Helote akan ni Pilato. No kabupa no varioram disira masyakan so kanakanan sirang. Ni luvot na sira ni Pilato panipanirisirngan no mapatanatanang so nakamda siya matadutwa kano kamanrarakan datawa kano arwa tao. Maniring diram unyon niya idya ka na tawayam yak may mapasori-sori so arwa tao. Kupachitsin dunyo tangayinam ko di makakalaso yasaka raratan. Si Helote ranam akmansang ta abu makalana raratan. Amuriyo nyayan na niya dodya. So na ikabuatano raratan na iwak-wak tasya. Kapanchiko no tawa sumipsiprot dya kapasawi kura na siya. Mangdino akmansang kapamaring daso kanenwo kato na mangurayan do pamnekanda no tawa mapasawi so asaka nipteng dataw. Mamiring dano arwa tawo chiri-chiring nam ikay kavak da amlolo sa mancino. Rakatenyo kapasawi mo si palapa ituro mo diyaman.
Si pala paranam mapasubsub na do seva kapanwak-wak na so tao amuriwo nyiptengan dasya. Naknakmen na ni Pilato kapasawi na si Yesu. Amuriwo nipakakan na so arwa tao. Ikay kavakda amlulus no arwa tawa manchino. Padgatendodyo jika. Ipitlo na sira pachichin ni Pilatuam. Ipanchina jirao. Ikay kungo raratan na nunya. Jabo ko kapakakalaso iwakwak ta siya raratan na. Amuryo pansyan ko no tawa. Sumipsiprot ja kapasawi ko na siya. Mamiring dano arwatawam. Ikay kavavakda amlululo sa manchino. Padgatan siya sududyo jika. Dinapaso voisiram. Turnaran nanguno chisir. Kapanguray na ni Piratodo minachiring dadyano arwatao. May ratatangam pasaoyin na si palapa aniptang da ni mapasubsub na do seva ni manwakwak so tawa katuro na ni Yesu dira peya lilimanda. Yangay da si Yesu no itay sang nulumam masin mo daw asakatao do chidinay amingaran si simonga umalama umulyapo do takay karakap da siya paganranan da sumabri no jojika kapachilolo na di Yesu umachilolo di Yesu arwatawam amienso arwa mavakasa di nguringa amlavidya. May varingongo si Yesuam ipanchinadya. Maniringam. Inyura na mavavakas do Yerusalengam. Dinyo laviyakan. Apya-pya kalavin nyo do kataw-taw nyo kano ananak nyo. Ta makaikay ranawo kasasnad no araro no arakwa alalo nyo. So iyan no tawa manchino. Uji ni may taud to da tawa. Kabuatan no ananakdam. Te yapyaw ngilindano akman siya nga tao. No maratang uryam. Amiyan so tawa manchinyado rakwa to kunso. Karday jaman. Akapanchi danya do likta to kunso. Bunbun niyam. Nusyak man sang varidadyakan abuso raratanam mapanpanis pao varidadin nyo. No kano nangam mga psiraso rarwaka may raratan na tawa pagraanda di Yesua wakwakan. Makaranas sirado angayanda ngarananda yang anu uno tawam padketen dadang si Yesudo jojika. Akapadket daso rarwaka may raratan na tao. Huasam amiando wanan. Huasam amiando urin. Maniring si Yesuam muama. Vunasan mo raratan dano yama padket ja kenatawan. Ta dadyatan ngiwo vari dadyakan. Mirata tengam masipanguyong-uyot sirawo itay sang nuluma. Amvunong so minayub na ni Yesu. Aru tawa may tatanaka tumangarasya. Upani-panirisirngan no tao duyot hayam may kikaming sira manchino. Na maviyay sira o tao. Nuyamano yung nanipamnekan niya matadutwa Kriston na divya Yesu kataw-taw na. Akman so sang arwa itay sang nuluma may kikaming niya. Kapakas nganda tumuruno makupada sakidya. Maniring siram no kamano yung panirisingan no tao doyot hayam mo divya Yesu kataw-taw mo. Univat-vat kandado tinga tono una kaywam. Iyayam
panirsiringan dano tao do yotay. Urarwa ni mayraratana ni parasing dadya ni padketdam. Amiyan so asa mancino. Baka na si Kristo ka. Mudiviyay so kataw-taw mo kaviyay mo diyaman. Mamiring nano asa ka mayraratana tawam iuyan. Maniringam yatamayang yadawakwakan. Manwa. Mudyan niya yan siya matado to. Manuyong taya dawakwakan do. Katay maragat tataw. Ami yaranam yabwa tao yasa kararatan. Mira tatangam maniring uri Yesuam no Yesu. No si pirwaka maya may panirisir nga nam manakab mo yakanan. Maniring si Yesu diyam kupachiring dimuam. Macira kadyakan si charoya mangidote nga to. Akna menaw mararuam tudabuwaroa kapay sari-sari nano karataya. Mangido ikatlo na vatvatak do makuyam. Minatoda pising wumian do rakwa panaralaya na nibeng-beng dasya rakwa milakayub. Miratatangam amlulusiyeswa manchino. Muama ituro ko di mo upad ko. Teika na uchiring nam maravatu inawan. Macita na no panyirisiringan dano itay sang no lumaw arwa varayam iraralay na siya matadutwa manchino. Mano yung utawaya di may raratanan. Macita daw akban siya nga varino tumangaras siya tawam. To sira laviso uno nada may pangiran na do varida. Umakasingkad si Yesua tawa kano ni mapodo siya de dia machichiradya amavakasam. May tatanak sira matyatva maraya tumitaso varayang. Amiyan so asaka tawa mingaran si Yosevo. Ataw do yothay. Ami varido ilya mingaran so adimatay. Iya ranuram teyap yaw iyangay na nunang so ityatataw na. Mapananala so katalamurong nanyatan ni yamataduto. Tana minasaud na so kayan na doasa ka panyirisiringanam. Ginanyipian nunang minavarida si Yesu. Mangyorya machisirishing di Pilato so kakasna so kataw-taw ni Yesu. Miratatangam manginara na pakasnu kataw-taw ni Yesu do judika. Akapungus na dyan umila kayib. Yangay do nidukdokan nara na rakwa mau. Abu padudang nimra ke ataw. Wararu nanunangam ikalima nararaka ipeipanam nano kapeiwalam no tao. Unima podo tia didi nima chiraji Yeswa mavavakasam machilulu shiraji Yoseva mangito mitaso nipakakasan nasya. Umuli sirado varidam mapisinsin mo siraso marang nuaranang. Akatoda mangorayan do iwawalam da may walam do ipeiwi walam no tao.